Githurai nĩ itũũra inini rĩrĩa rĩrĩ kaunti ya Kiambu gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya. Itũũra rĩrĩ na rĩrĩa rĩrĩ ngumo ngũrani nĩ rĩmwe rĩa matũũra marĩa marakũra na gĩkĩro kĩnene mũno kũrũmĩrĩra biacara iria ikoragwo gũkũ na ũthii wa na mbere. Na nĩguo kũmenya itũũra rĩa Githurai wega, ũrabatara kũrĩhungura gũkũ ũtukũ na mũthenya nĩguo kũrĩmenya na gũtaũkwo marĩa mothe mahanĩkaga gũkũ. Rũcinĩ gwakĩa, andũ makaroka kũrĩa marutagĩra mawĩra mao mĩena ĩtiganĩte nĩguo kuona ũboco wao wa o mũthenya. Nduma yaingĩra, biacara ingĩ ikahingũrwo mĩkĩra-inĩ ya barabara na nja wa irabu. Biacara ĩno nĩ ya kũguoyohia, biacara ya magigi, ona biacara ya hũra thoni. Ĩno nĩ biacara ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Itũũra rĩa Githurai nĩ rĩmwe rĩa matũũra marĩa biacara ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ yongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Ndirona hana gwĩkania. Airĩtu a ũkũrũ wa thĩ, atumia a ũkũrũ wa gatagatĩ nĩo makoragwo magĩtwarithia biacara ĩno na mbere, makomĩrĩria na gwĩtiria heho ya ũtukũ mũgima, gwĩkĩra nguo nguhĩ makĩria, ona kũhũrana na mathĩna mangĩ marĩa maumanaga na biacara ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Mathaa-inĩ ma thaa 4 cia ũtukũ, tũraingĩra na kũhungura itũũra rĩrĩ rĩa Githurai na tũgakorana na eyendia aya o mũndũ arũgamĩte harĩa onekanaga wega nĩguo kuona agũri. Na wa kũmakania mwĩroreri wĩtĩkie kana ũrege, gũkũ mareyendia nginyagia thĩ wa ciringi 100. Mathaa-inĩ ma mũthenya tũkaroka kuo o rĩngĩ o kũhungura, no tũrakora biacara ĩno ndĩtwarithagio na mbere tu o ũtukũ, ĩndĩ ona mũthenya no ĩrathiĩ na mbere matagwĩtigĩra kĩndũ ona kana mũndũ. Hihi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria airĩtu anini kũingĩra biacara-inĩ ĩno? Nilijuanaga na chali, nikapata bwana, tukaachana, ndio nikapatana na beshte yangu fulani, akaniletanga na huku bole yangu ikiwa ndogo. Venye nilikujanga ikiwa na 3 months, ndio nilikujanga huku. Venye nilikujanga huku tu June. Venye nilikujanga huku, ikakuwa ni aje huwa dem juu, pia yeye alikuwa anaomba place ya kukaa. Akaniambianga twende nikuonyeshe kwenye utakuwa unatoa do. Tukaendanga akanionyesha. Sasa nikaanzanga kazi hivyo, nikalelea bole yangu hapo, nikatemea kupata mtoi ikafika. Kwa nimejipanga panga, nikaenda nikarelax kwa nyumba miezi 3. After miezi 3 nikakuwa nimepona, nikarudi tena job. Nĩtwaranĩirie na ũmwe wa arĩa marutaga wĩra ũyũ, akiuga kuona ũyũ no wĩra ta ũrĩa ũngĩ, no ũkoragwo na mathĩna maguo ta kũhũrwo na kwaga kũrĩhwo nĩ agũri, na ona amwe kũragwo rĩrĩa marĩ ciĩko-inĩ cia gwĩkenia. Ũkũingĩra na mũndũ rumu, labda ukue ambie kuuga nĩ wamũiya na rĩngĩ ndũnamũiya, rĩngĩ muingire, rĩngĩ labda mlango imegongwa, hataki kuongezea do, hataki kutoka, hataki uongee, unaona, nataka tu nyamaze, unaona. Unapata sasa ukimtolea ukali kabisa, juu hata hao wenye wanalipishanga hizo rooms, saa zingine labda kwa rooms za huko nyuma ama mko huko mwisho nao wako huko mbele, unaona, hata unyonga, hata upiga nduru hawatasikia. Unapata mwingine amekunyonga, mwingine amekupigia kwa room, yani unaona vitu kama hizo. Mumenyaga atia mũndũ tondu nĩ handũ mũrũgamĩte, mũkoragwo mũrũgamĩte, mumenyaga atia mũndũ aretha mũirĩtu wa gũkoma nake, kana mumenyaga atia customer, mũndũ nĩ customer wanyu?
Si customer anakujanga tu, mtu anataka dem, si anakuja tu tuseme anapitia hapa round ya kwanza, juma dem ni wengi. Akipitia mara moja hata kuwa na time ya kuangalia mwenye anamfurahisha ama mwenye atambamba, unaona? Anapita, anaenda tena, anapita. Tuseme sasa akipita mara ya 3 anakuja kaa amefungia ama anakufanyia tu hivi. Mnaingia na yeye akifanyia hivi si unamfuata. Unajua anakuambia muingie. Leo mutia guthogoranira rumuini kana muthogoranira o hau. Wengi wanajuanga. Wengi wanajuanga juu unapatanga ugirengetiria mbere guka kuana ukaringi. Ona rĩngĩ tini twari nake rĩ kana tucio marĩ nongi, unaona, so wanajua bei. So mkifika pale si anaenda tu kama kupendo. Kuna wenye wajui, mkifika hapo anakuuliza ni ndo ngapi, unamwambia. Kuna mwenye hata unaambianga so 3 na anakupea tu juu ajui. Unaona? Kumania na experience ya wina ri arume aingi nikimarora kuria iritu acu kuri inyu mweria nikimarora arume aingi nikimendaga. Azin Ni nini huwa inawa attract kwa nyinyi wasichana? Ni nini wanaume wengi wanapenda inawa attract? Sasa jue watu wafananangi. Kuna mwenye anapenda mtu muslim, kuna mwenye anapenda mtu mnono, kuna mwenye anapenda mwenye ako hapo katikati, kuna mwenye anapenda mtu wako chocolate, unaona? Sasa si unaona hapo tuko wengi. Kuna kila type ya demo wote tu, yani kuna kila type ya demo hapo, unaona? Sasa si mtu hizi kwa sababu mwenye anambamba hapo ama unaona? Unapata mwingine labda amebambika na labda haga, unaona? Mwingine amebambika labda na matiti, mwingine amebambika labda tu venye yani unaona, ama venye tu mmebonga na yeye, unaona? Hivyo. Na maita mengine tuiguaga he maita muguthie na mundu rumu ucoke umwikirire muceri yake menya kana he ndagika icio 15 kana 20 cio ratwira ni mugia na time ya kwamba gukinywa kindu na hau ha muceri mwikiranagira ati. Kwa hiyo room ya short time sioni ukipata time kama hiyo. Labda ikue sinaona hapo hivyo kuna nini rooms accommodation za kulala hizo zenye ziko huko Airport City. Sasa labda msee amekama amelipa huko, tuseme akama kujia dem waenda na yeye huko kwa room. So unaona hapo hivyo mnakunywa hapo hivyo na mko hapo na mna haraka, unaona? Sasa time kama hiyo unaona dem anaweza pata time ya kumwekea na dose na achukue Kenya anachukua. So isi cia kurara isi cia short time nya tondo isi short time nguthi ihenya muri tondo yore hata customer akakuwa ati nilikuwa kwa club hizi beba pombe ati muende nazo huko juu hata hakuna place ya kuwekelea. Unaona hizo za kudozi kuna meza kuna nani kwa smart. Hiyo kama mlikuwa hata mnakunywa na changa pombe kwa counter, so hiyo huwezi pata time ya kumwekea vitu kama hizo. Kuona biashara ingi andu ni maruagira customer ri nyo ni muri mwekora handu kana ni uri wona andu makiruira tariki mundu maruagira fio upigana no ri mundu rume ni uguikorwo na choice ya guthi na mundu uri arenda kana mwanaume ni akata choose juu kama tuseme amekam tuseme akikam amezoea kuja ananichukua tuseme akam siku nyingine tuseme yani mimi ndio tumezoeana na yeye na achukange mtu mwingine tuseme hata anikose anaendanga tu. Akuje siku tuseme akam siku moja nikiwa hapo achukue mwingine tuseme mimi ni mtu wa feelings unaona nitakasirika nianze nini mashow hapo hivyo. So unapatanga customer mbia wewe staki wewe acha niende na huyu. Challenges iria muhitukagira inyuĩ mukiruta wĩra ucio challenges ta irĩkũ? Enda na customer upate kwa mambo zake kupigia kwa room, utaenda na customer upate pia ni mtu sijui watu wanakuanga aje upate amechuna CD hapa mbele na kucha unaona. So jue obvious hiyo isha bust already. Hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa, si ati itaongezeka. Ni yako wako katakuwa kabisa. Unaona? Mwingine mara amekutolea unaona.
Saa pale natakanga unakuwa uko rada. Kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Anakutolea the CD. Si ndio? Hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Juu ukifanya ukiwa mlevi utaumia. Unaweza jipata hata na magonjwa zingine, unaona? Hau hakuri hanari muri hago kwanza nigetha mukomanie nake kana mukomaga kwanza niguo uri na nilipanga kwanza. Ona twakinya hau hakuriha nyumba arute 50 bob ari heri tuge regede ena 50 bob arute arihe, tukiingia kwa room atanipea kwanza zangu, siwezi tikia kufunga tu mlango hivyo pesa zangu. Naona juu kuna mtu hata mnaweza maliza na akwambia amekupea do na amekupea na hajakupea. Labda hata si yeye anataka apeane hiyo 50 ya nyumba, anataka wewe upeane. Yeye hataki apeane, ndio mkiingia kwa room akwambia sasa nimekupatia 200 na amekupea 50. Unaona? Sasa inatakanga yani mimi prefer hivyo mipango. Tukiingia tu hivi nipea do. Kwa ihinda riu ria miaka 3 ukoretwo urutite wira ri, hihi niki kingituma kana no we mwenyewe no wenda gukorwo ukitigana na wira uyu, na hihi niki kingituma utigane na wira ucio? Hihi ni undu uriku ucio ungituma utigane na wira ucio? Nikapata job. Sasa hiyo kazi na nĩndĩriragĩria mũno gũtiga wĩra ũcio tondũ ona rĩrĩa ndawaambirie ndakuona hard time mũno tondũ kitu sijaiona kwenye nimegrowia mijiona vako kama hizo niliona ya huku, unaona. Nilikuwa na hard time ikabaki nimezoea. Hihi iria uri wa make nyingi mũno wĩra-inĩ ũyũ wa make biashara pata do zaidi na hende onanga ndokete niyo technique kana huku hivi chini mehoko ndaikarĩte kũu thikũ ithatũ, ndaumire na 9,000 kana 300. na si za siku moja, ni weekend kutoka Friday masaa kama hii ndio nilifikanga. Nilale Friday, nishinde Sato, nilale niamkie Sunday, nishinde na nilale. Wanaenda home na 9,200. 72 hours consequently. Wauga mũrĩhagia ciringi 200. Magana maya merĩ nĩ ihinda rĩothe rĩrĩa mũgũikara nao nake kana magana maya merĩ nĩ make? Magana maya merĩ ni ya hiyo 15 minutes to 20. Mlango ikiguzwa tu hivyo ni either kama hana doza kuniongezea mimi na za room msini kutoka, kama ako nazo ananipatia zangu na za room ananiongezea, so anaongezea room 50. Ni mwarĩkia nĩ mwarikania na mũndũrũme he mũndũ ũrĩ wacemania nake agakwĩra rĩu tondũ nĩtwarĩkia tũcokere rĩngĩ? Hata si mmoja. Vile mnaendelea kukaa ndio pesa zinaenda zikuwa nyingi, si ndio? The more anaendelea kukaa the more anaongezea do. Na hihi wĩra ũyũ rĩ nĩtuonaga maita maingĩ nĩ airĩtu anini nĩo makuonekanaga magĩkorwo makĩruta wĩra ũyũ. Hihi ta rĩngĩ kũrĩa we ũkoragwo nĩ ũkoragwo na andũ ta rĩngĩ amarika makũrũ kana atumia akũrũ mũno makĩria kana no anini? Wako mama wazee hata zaidi. Haya, acio mũkoragwo nao wĩra-inĩ ni hena andũ mokaga wĩra na tarĩngĩ nĩ ahiku magoka kũruta wĩra ũcio? Wako mwana mũndũ nĩ mũhiku no auma rĩngĩ oka thaa 4 thaa 10 akainũka, nĩguo ciana rĩngĩ hata watoi waezi jua hata kama wako shule, wakitoka shule wanamũkora nyũmba, mũthuri wake akiuma kũmũtiga nyũmba na agĩũka kũmũkora nyũmba atajua aje alienda saa ngapi. Wengi sana wenye najua, hata wengi wanatokanga Fana huku nini Umoja, Dandora na huko hizo saidi watu na hihi Gloria rĩ harĩ andũ arĩa othe tarĩngĩ wanacemania nao customer aku rĩ hatirĩ mũndũ tarĩngĩ wanakwĩra tarĩngĩ nĩ wamũkenia no wende tarĩngĩ ũtuĩke ta mũndũ wake ũguo kana mũtumia wake?
kuona nĩ tuonete scenario nyingĩ cia arũme magĩkua marĩ gĩko-inĩ gĩkĩ gĩa kuonana kĩmwĩrĩ. Hihi nĩ ũrĩ wa experience mũndũ mwĩ nake kana mũndũ ũĩ mena mũndũrũme ũcio agacoka agakua? Kwa hii job yetu tu wakiwa kwa room dem mama mwanaume sijui ona, but nishiona dem ameuliwa na, yani wanaenda na mwanaume kwa room, sijui ama alikuwa amemkoseanga ama washipatana tena ama ni nini akamuanga. Hata si mmoja, ni mademu wawili kwa room. Haya, niki mwikaga inyuĩ ta sex workers mwĩ hau ku make sure atĩ nĩ mũragitanĩra inyuĩ enyewe kwa enyewe? Unajua huyu mbeshte yangu naweza taka akuwe ako safe, niki mwikaga mwita a group tondũ tũgĩthiũrũrũka nĩtũrona andũ metwo group no mũndũ ka group kake? No one andũ maikarĩte ũguo na labda hata hakuna mwenye anajua jina ya mwingine. Juu kila mtu anatoka from where kutana hapo. Unaona, unaweza pata watu hata wamekaanisha hivyo, wako hapa niko hapa na hatuongeangi, hata hatujuani. Hihi nĩ ihinda rĩrĩkũ biacara ĩno ĩkoragwo ta rĩngĩ ĩ igũrũ mũno makĩria? Kuona o biacara nĩ he hĩndĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ, he hĩndĩ ĩthiaga thĩ. Hii yetu inakuanga yani iko hivyo. Rĩu ta hĩndĩ ĩrĩa kũroneka ta kũngĩgĩa mbia mũno rĩo nĩguo ũtarĩ na mbia. Mũthenya ũmwe rĩrĩa wĩra wĩ mwega mũno ũngĩkoma na andũ aigana? Rĩrĩa wĩra wĩ sawa biũ kama Sunday hivi, tuseme Sunday naingianga saa 2 ama saa 3. So tuseme yani hadi jioni, yani watu kama kuna time kazi inakuanga iko poa, unapata nimeenda home na do poa. So unaona ka 1500 ni wanaume wangapi? 10, si ndio? 1500 zingine unaona 10 au zini tuseme kutoka asubuhi hadi jioni. Family yanyu nĩ yũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga kana arata aku a hakuhĩ? Koguo we mwenyewe nowe ũĩ wĩra ũrĩa ũrutaga andũ anyu? No nyende ta rĩngĩ we ta sex worker rĩ, warĩrie ta rĩngĩ mũndũ wĩ hau, mũirĩtu wĩ hau, we family yao iko sawa, tondu andu aingi watwira maingagĩra hau nĩ thĩna, na he airĩtu anini maingagĩra hau na mena kila kitu ni mara providerwo na maroka kwĩendia no gũtirĩ kĩndũ magĩte. Wengine unapata hata mtu anahepa shule anakuja huko. Si hata kuna siku airport ilikuwa imechomewa picha vibaya sana. Watoto wa shule wanahepa shule, wanahepa makwao, wanakuja huko. Nakuwa mtoi kulala, yani yako huko tu, yani throughout ako huko. Kulala ni huko kwa club, anashinda akikunywa nini. Unaona? Kama sanakananga watoi wanahepa makwao, wanakuja kujiuza airport. So huko kuna tudem twingi sana tutoto. Tutueta tujafikisha 20 years, mimi hata hajafikisha 18 years. Unaona? Ana hata ID, ana mtoi, akona wazazi, kwa akona amepewa kila kitu. Lakini yani ni ile tu wanataka kuzurura. Unaona? Kwa wengi sana watoto wa shule, wengi sana. Kwĩna mũndũ kwĩna rũgano twanaigua ta rĩngĩ nĩ mũiguithania na mũndũ Ngai, mwacoka mwathiĩ mũndũ ũcio akwĩra agĩkũhũthĩra condom akuongerere mbia. Nĩ ũrĩ wekora situation ta ĩyo? Rĩu nĩ atĩa mwĩkaga nĩgetha ũhote? Mimi huenda swap na mmezanga preps. Preps ama ni peps? Prep. Koguo no wĩtĩkĩre alafu ũcoke ũthiĩ ũnyue ndawa? Okay. Ũcio tukũrikĩrĩria hapo sana.
nyitanira na niĩ Nyarari ya Mũrang'a thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩngĩ gĩa kerĩ, tũkĩmenya hihi gĩtũmi kĩnene kĩa airĩtu aya gũkorwo meingĩrĩtie thĩinĩ wa biacara ĩno ya kwĩyendia kĩmwĩrĩ.